أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم. اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانی خدا لسر و توان به گلی حوال و گرین هیجا خواندوان برومت به اذن و دستور رب عالم امی درسا دانزمین جنوبهار دست بکن. إربا وطر احتياج حوجيه ذي أمل سمع بيستن بصر دي تنونير النظر. إربا وطر احتياج حوجيه أمجا حوجيه يعني بيدذي حوجيه وما بتاهية يعني بيدذي وما بتاهية عربي. إربا وطر احتياج تيقوتن هذي أمل أمجا هذي جيان دده مروفين به هذي نيفمرية يعني أوقاس هذي جرنجة يعني امتوار به يعني بهذي به. سمعي بهستن أمجي بهستن يعني ساكرن عربي سمعي. بصر ديتن نيرين نظر أمجي نيرين مرود شاكي بتشافي خبه بينات بجنوي النظر. هذي نماي كيا مبلسو آيس قنوط آسينو بولاتشنا حردو أنيسو ذكر. هذي نما كيا مبلسو آيس قنوط يعني كردي أمجي هذي نمايا هذي خلاص بيا بهذي بيا يعني مريع راستي مروفي بهذي مرينة راستي دا هذي نمايا عربية دا مبلس آيس قنوط جراتي قوتن. آسین و پولاچنه هر دو انیس و ذکر. ان بجن آسین یعنی حسن عربیه دا انیس، ان بجن پولا عربیه دا ذکر تگوتن. فلان کسی میتا پولا یعنی اصلا سالمه یعنی ها یعنی دمرا هری رند پولایه. اقبل برداوکی ادبره پشدا قبول پیشی و پاشی دبور ازنگوه اترو شکر. اقبل بردا امجی بر خدا و اقبله وکی ادبره پشتا خدا و ادبره. قبول پیشیو امجی پیشی و قبول پاشی دبور را تگوتن یعنی پاشی دبور جرا تگوتن به عربی. ازنگوه امجن گوه عربی ازن. اترو شکر امجن کر عربي اطرشتي قوتن. زوبي بهاتن زنب دو و براشتي شوا شاتي بازادان ما معزي بزن هجمكر. زوبي بهاتن يعني حلاندن عربي زوبي تيقوتن مرقوش رند حلينها. زنب دوذ امجد دوذ حيوانان عربي بجنه زنب. براشتي شوا امجن براشتي يعني كل سر آگره چهدكن دشاوطينن جورتا گوتن براشتي آگره لسر گوشته لسر آگره براشت يعني چیکر بی هاتا خارن يعني لسر شاوطان يعني ها. شاطي پاس امجن پاس عربي دا شاطي يعني هنا هريما دا براشي تيب كرانين. امجن پاس او دجن شاطي دعني مه امجن مه عربي دعني تيقوتن معزي بزن امجن بزن او جن معزي يعني پاس توان را تيقوتن دعني خصوصي تايبتيش مهارا معزيش بزن را هجمه كر امجن گري يعني ها گري پاس عربي هجمه تيقوتن. بيدا چهك ملحي خوي محسبيك محزرك بله حي خوشا حي مار حجري كنا بر حجر. بيدا چيك ام بجن هيك كردي دا هيك عربي دا بيدا. ملحي خوي كردي خوي عربي ملحي. مح سبيكا هيك عربي دا مح زارك امجي زاركا هيك او بجن مح. حي خوشا امجي خوشا يعني ساقة دجي فلان كاس خوشا ناكو معناه يعني خوشبونه يعني ها
معنی نه معنی خوشبون آلور یعنی معنی دجی جیان دکه ساخه یعنی ها. حیه مار ام بجم مار عربی حیتی گوتن. جحر کنه کو حیوان بنی عرضه داشخارا چه دکن جحر که رسول خدا بجه علیه السلام لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين مؤمن جقله که دو جار نه گس کر یعنی ای کو مرو جاره که خوابی نه تو جارا دو یمین باری امروز زحف بی نه دید سنج مرو خوابی نه. بر حجر امد بیجینگ بر یعنی گور عربیه دا حجر تی گوتن. ترب تراب سماد رمس رغا مسعد افرو برا سرا خینو صفوان بر ترب تراب سماد رمس رغا مسعد افرو برا سرا آخن حمین و آخیه صفوان بر ام بیجین بر یعنی گور عربیه دا صفوان تی گوتن یعنی گوری هلی راستی صفوانش گوری هلی راستی گوتن. قرطی گهارو سوار بازنو راکب سوار راجلو ماشی پیا منطق کمر. قرطی گهارو ان بیشن گهار عربی دا قرطی سوار بازن هنجی بازن اوج سوار راکب سوار هنجی سوار ترکیجی کو بیشن سواری اوج کردی دیدن راستی سوار. راجلو ماشی پیا هنجی پیا یعنی ابی کل پی خواهد چن یعنی پیا دچن ام سواران بگیرن شخواه پیا یا میتی گوتن. منطق کمر انجی کمر یعنی قایش عربی دا منطق مرفق مستند بالگه معجر گلاچ مقنع و مقرمه مهرمه و هام سر. مرفق مستند بالگه انجی بالگیف آن بالیف معجر گلاچ انجین گلاچ او جلاک و جن دادنال سر خواه گلاچک تی گوتن شرا. مقنعه مقرا مهرمه ام بجن نعلا شیطانی گلاچ او جلاک و جن دادن سر قد تشدینا نه گلاچکه. مقنعه مقرا مهرمه ببخشین شاشمه بکارانی مهرمه جلاچکی را تی گوتن که هنه بجنه ملحمه گلاچ او بنی شاشکی ده کل سر قد گره دادن تشدینا او گلاچه. مهرمه که ملحمه جراتی گوتن نوی لاچکه و هامه سر امجن سر یعنی سر هر تشته نه که سر انسانه هر تشته را سر چه به جراتی گوتن هامه. تبنچکا او گیا عشب کلا او حشیش غصنو افانین تا تازه تری رتب تر. تبنی چکا او امجن کا ترکی که بجن سامان گیا عشب کلا او حشیش و هر سکان جرات بشن. غصن و افانین طا انجن طا یعنی طای کو امد زانن یعنی ها طای یعنی چقل دارا نکو طای اداره طای لحیفان فلان نه یعنی آرماج دور طا یعنی چقل داران را تی گوتن طای داران. تازه طاری انجن تازه یعنی تشانی تازه یعنی طره شلهش. رتب طار امجن طار لعنت شیطانی تازه طاری امجن تازه شان تازه یعنی نوع عربی طاری تی گوتن. رتب طار امجن طارت شان یعنی شل عربی رتب تی گوتن. بشر شاشت که خطا دکه یا گرین معرف خطای خواه ببینه. أرقره فرع چق بلگ ورق بزری طوب دار شجر قطف بر فيك يطلع سمر. أرقره أمجن رأي حميد تشتان كوكا تشتان ها رأيوي عربي أرقه. فرع چق أمجن چق يعني چق أوي جوري داران چج ساقي چج شاخي مزن دا چوبن پچوكي وان جوري وانا جراتا گوتن چقل. بلگه ورق امجن بلگه داران یعنی یاپراخ. بزری طوف امجن طوف تخم عربی دا بزری. دار شجر امجن دار عرب بیجراتی گوتن شجر یعنی دارا تاوی باقو چقاوه همیاراتی گوتن دار. قطفه بر امجن بری داره یعنی بری داره جویراتی گوتن یعنی او برداری کوهاتیه چنین چه بیتا خارن چه نه جویره دکتن بری داره شرط نکو یعنی فیکی گهشته به مرو بخواه یعنی بری داری که هاتیه چناندن ایجا چه بیت خارن چه نه. فیکی یطلعو سمر امجن فیکی
meyve yani ha. Arabi tal'u semerti gut. Bele gelek bejeyim Arabi Kurdi derbaz dibin. Yani rasida ferhengeki çendan gutiye jibona küçükane le layık kujdesi padişanji nekeve. Lara gelek hazine ki mazine gelek bejeyim hecet da derbaz dibin u merif هینوان بیشه آنوان کلمان ده که خدای تعالی رحمه خواه لگورا سیدا بکه دناوا جنت ده او بجي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد